Kublai shubun ipi barok ki parlok ki bijupet ikini ke channel na kapor shakapor. Hakane ke video idan ban ra IP hakane ke post Young Professional 2 kabalai hapo jongka Division of Technology Assessment and Capacity Building ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Umroi Meghalaya. Inuk ki bukwa ban apply kerdan pule Deban pendap ia ke master degree hak mass communication journalism lane mass media. Teki bukwa belai attention kene ke walk in interview yang kerpat ipi bendepet ia kene ke video na duk basdang duk bandukut kenang bapentep ki ikerdan pule ki kam bat lanu ka tarik jong ke interview bat kam tam ke baidei bat kumno ke rukom ban apply. Teki bedang temai kene ke channel sumpah benda subscribe kenang bapeniu ke pentip ki baidei bat ki kam ki balai apo ki district beper ki bedan apo jong ka Meghalaya. Ka ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region ka khot syakane ka walk in interview na ka benta ki eligible interested candidate. Lingba kane ka ICAR Research Complex for NEH Region Umyam kan conduct ya kane ka walk in interview bat kapor lane ka tarik kan long ha ka khatway bijemen stamp haka khandrew benai bahnyau hajar pendrew nak benta kene ke post harum kerteng jong ke post kedai Young Professional 2 ka salary kedai saupu hajar hak si benai kerdan pulai bedan kam kedai ban pendap ya ke master haka mass communication lane journalism lane mass media ka desired qualification kalong kedai bendan ke experience haka social media handling graphic designing, photography, videography, video editing, and use of multimedia, AI-based content creation tools, and print media. Ka general terms and condition na kabentaki apply ya kene ke post kadai ka temporary lane contractual basis ka period jangka kadai tang sisnam bat kidang la ban extend ya kene ke post kat kum ke performance jong u candidate naga benta saar snam ke duration ke desisnam bat lada u candidate ubiang hagar kom jing tre ki jong u kidang la ban extend saar snam te kene ke post kila aroban terminate ya kene ke post hagano kono ko por lam dodan kono jing pentiam lada ki candidate kim da tray bahaya kene ke kam kabalai kanam don kati EDE na kabanta ki candidate ki ban attend syaka interview na kabanta ki syuti kan long bait kat kum ka ICAR guidelines karta kalong arpu hidup sansnam bat sansnam kende relaxation na kabanta ki SC with ST candidates bat ki person dan iki candidate ki bedang dan haki service ki daiban wan ra ya no objection certificate ka por jong ke interview ki candidate ki daiban wan ra na du ka class 12 pass dan class 10 pass shaneng ya ki ketan pule ki jong ki bat kumjuru ki thesis bat ki ka certificate ki mark sheet ki experience certificate bat ki certificate lada dan haka por jong ke interview bat don kam roban submit ke we ke dor ringkat bat ki dokumen biodata jong ki candidates. Ini ke institute kala aroban cancel dan postpone ya ke interview klam dodan kono ka jing pentil. Te kerukuam ban apply hang ne kalong ba pi yat by direct syakane ka walk in interview om don kam ban apply ra ya ki dokumen ki jong pi hakate ke tarik jong kate ke interview. Semua bandara ya ki original dokumen na do ki biodata ki jong pi ringkat bat ki testimonial baro ki jong pi ki bedan kam hakate ke sengi jong ke interview telada pidon ki jing klip hilawan komen apo comment section jong ke video kublai shibun